Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da Rusija nema naviku da se meša u unutrašnja pitanja drugih zemalja i da Crna Gora nije izuzetak. A ako crnogorsko rukovodstvo želi da nađe one koji se mešaju u njena unutrašnja pitanja, onda je potrebno da okrene glavu za 180 stepeni i da pogleda na sasvim drugu stranu. Onda će možda videti ko se meša u njihove unutrašnje stvari, rekla je ona. Zaharova je na taj način prokomentarisala izjavu crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića o navodnom ruskom mešanju u unutrašnja pitanja njegove zemlje. Kako je naglasila, krivce treba tražiti na sasvim suprotnoj strani. Zaharova smatra da je cilj takvih tvrdnji da se unutrašnji problemi rešavaju tako što će se tražiti spoljni neprijatelj i da se javno mnjenje odvrati od shvatanja toga ko se zaista meša u unutrašnja pitanja Crne Gore. Situacija u vezi sa zakonom o slobodi veroispovesti koji je usvojen u decembru prošle godine nesumnjivo izaziva ozbiljnu zabrinutost, rekla je portparolka ministarstva. Mi smo davali komentare o tome jer su nas to pitali zato što ta tema ima svetski značaj i odjek. Ona je ukazala na destruktivan uticaj te odluke na jedinstvo pravoslavnog sveta. U tome, kako kaže, treba tražiti problem, a ne u stavovima onih koji kritički gledaju na taj zakon i pozivaju na ravnopravni dijalog crnogorskih vlasti i Srpske pravoslavne crkve koja brani svoja vekovna prava i interese. Što se tiče evropskog puta Crne Gore, to je suvereni izbor Podgorice, rekla je Zaharova i dodala da se Moskva nikada nije protivila širenju Evropske unije. Ranije je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović optužio Srbiju i Rusiju da koriste Srpsku pravoslavnu crkvu za podrivanje crnogorske prozapadne vlade koja želi članstvo u Evropsku uniju.